Muntina Impact TV Kuki channel hin ve ho zo se ke ma Thanglenmang Lhungdimin ka hin lim chi ve na he tu ni khwa hi ani ki holin diu chu hi te ngai la hen community support on war on drug chu te ngai lai ho la tu la kholim nup na ha ji pen ho khu ki ka ha ho hi in aban te ngai la hen tu la pu mak lam kalanga ko na hung ha boina thu ho to hen vet khom nai nei du he ti chu thuma sa kan sei do kin hin tin hi chu to kin hana chun tu ni hin khalo be Impact TV Kuki channel sunga hin sponsoring nei tawin hi chi hin tui hi pu semin len naisil proprietorial amain kithopi na pi hin tin aban te ngai la hin inzo cheilam te ngai la hin gifts and refreshment zong hi ama kho hi industrial kun in zong ke pathil pe in sponsor la ko ni movin hi la mani chunga zong ke pathu save in he tunia hin kya khungai sot to lovin kholim na na lut payu hitin i ho la tinga hin thu kha kha sa be ki nom cho hi tingai le social langa ho hi iptg hi tam ke ji pon ko ki in pi ka thai pon ke so ka thai pon e lovai le ho sa ke le khom na ka thai pon e ni social activism ho he ki ko ting ji la hin helai mun ha to dim ji po ti yong bi pi to ni het divin ama san tim na kan nei nomin mai lei ho to ke ho nei han lang i ho ka discussion di hong la mi ji lo ze a hen amum ki ko ji tingai la hin adu ada thim po ti ho hi ana sei ji po te ti ju thuma sa tip na kan ei ki no ma hi in a hin la nangin zo mi na he na ile elo na hung the he ti yong chu a ki ngai cha dung ju ja he mi pi te ho nge na kan nei kin he tu hin thu do hung lu pe jing ho tin he chi community support on war on drugs hi ver jam khat na ke sei tan he zong na tu tha hin ka ni chung chang a hin me be pe jing ho tin hi chi ho la hi asapin khat elo la ibu hin pen khat no hi ta in khat ve ni nong chun poppy cultivations in Kuki hills yon ki ke holin tain chi chung chung a chun tu langa ma sanga chu government in yo an kham be se lo tu nia wang hi hum ki sei lon ni pen ta he ti ti ngai la hin phata ki kha choi nung sanga hin ida bang pani la bang ti ho hi ne du hi in hi cha ko nei ho la pi so am ti ho hi ke holim na afila ho alo la an tong ho hin ti amazing in kating I ho so sara ding a hin ke holim nei du he apat na pe na hin pu Tongmang Haokip retired IRS abanting la president KPA ka kom atovin amazon hung ina hi la chungang ki pathu save na he ani na hen ti tengai la pu Heijang Misao director inside northeast amazon langa na tongin amazon hung kinin abana thumna hen pi kim gangte formal MP outer Manipur helaya tovin hela mo chang se jong Impact TV Kuki channel thalengin kalim na kan pikin na he kholim na pan paging hotin akhat na ka do num chu pu Heijang han pe hin pan paging in kating tu lai ta hin war on drugs itivin ahi le government na ko na hi ipitabang hi MLA nei ho minister in nei ho elo la hin Kuki in pi on changya awareness api ta avam elo la itabanga hi ki thupi na thum do ta avam ti ho hi mi pi ho na het no mavin khat jara mu na lo ji vai lo la process am ham ti on se pi win lang a khat na hi ani na ni kan be no min nang in social activism khat na tong khat na hi na hen I ho la hen ka ni hi nga adu wa hum ta ji a hen ipi hin ki khian la phan te na tiam pi na lungyal ni se pi lo ja pat na pe nang ma phat kan pi war on drugs hi government in CP Heijang le ai ma sa kho kitile e ho dan tong ki to lo hin na ani na in tam ta in e khel jiben war on drugs hi specifically a Kuki cha te ki target net yung 11 chi hi interpretable kil dan men kamoin issue mi lo diu chu international body in jong drugs la jong narcotic ti ha ta chu phat sa lo hin tu chung jong chun state level multi stakeholder discussion on SDG ti hi kana bolovin UN charter SDG khat akoy ku pem dele even UN body in jong drugs especially narcotic hi hata apat sa lo hin ga say ding in golden triangle romin hi golden triangle hi sang pia hi silang Asian country lang Burma ta Asian nation tham khat ho ko nai hin ja pa nai drugs sam ta hong do hin na chia khu adi ta chu international body in a deal dan who one very glaring example in amon na say who the fight should not be not only against the drugs, it should be against the poverty.
aji chu a ball ho hin koi man theng para sei dinga chu drugs ka ball no meta ball lo e ho situation jang veleu hen a ball ho hin koi ham acha kani le ya kon sa kham sa nom chu acha chu min khunung le ama de akin na khat hi su ke hin hiti dinga chu asem chu ke e wanga chu idin mun hin ta lo ja chu in chen masat ding pa hi ki ngai to ji wa chu chu hung leng do kha hin ani na hin e ho hi lungput hi a hoi lo dan hi gang chala ga ho do di dei te hi i bol jo si idam mo dong le doctor ko ma chi le lo chang khat ne le dam chat di ti ho dei te hi na chi hi ai te jana hi chi mentality hi ai Kuki society ai pai ngai in chen ki ti hi khat vei phot na in chen ki tiong sau de loi bible in nei lo tam ta kilam chu trong hết lâu cả năm ngày thì có lo là này là gồm km kỳ tỷ chu thấu thế na giờ chu chỉ là international body in Burma gama deal dan ko livelihood alternative ka ni CMP thế na multi layer poverty ti a ko vet no hemon achi poverty giờ ko hichi poverty pa ko address ke bolting le chỉ là narcotic production pa ko bây giờ thì chú ta sẽ hiện na, giờ chú hỏi rằng tôi cái chuyện ta cái sự nôm chú ham độ dấu xin government specifically target the Kuki community tiêu dùng thì là hiện bảo thế na cái sự độ nôm chú narcotic thì tiếng là hiện chỉ ipilo hay rằng là phần lâu hay ai hỏi sự cái độ chú wall on drugs là iti vin ale bola ho poppy plantation bo target cái bola phai chama juki ju ho ki don lom ti ki no na ai ni su min lo du chu hichilaya SDG charter ayong khu narcotic to harmful use of alcohol ki ti alcohol can be used in a very good way na but narcotic may not be ja chu ju hiting le it's a international law no say khu harmful use of alcohol ti narcotic wang chu ichi chu ki sei lo ja chu ju ki ti chu harmful lang pa bo chu aphat cha lo hen na ja chu chi to yong khun ha te be daw te chi ta chu ila tiong le communal mindset ki nei chu mai lei ho kho sa pon i ho i tat ve ti lang pai la hen na ja chu thu pi pe na sei nom chu Amy society number 1 in chen ki ti hi popi kani kisi se sa in chen umai poi thema saving thrift and saving habit in ngai tu ne hon ni ko tha jangai lo ba le jagup man ine do chu isia chu ti in chen du ni ko tha jagup i lo ba jangai lo ba at least jani chu mangchau tin ja thum bi safe thai lo ji ting la chu in chen chum the ya chu in chen na ding in bowling tam ta me horticulture min te ta ting le i ho di chu i wang phat nau hi phai cham mi ho sa gam i neu chu thing lang nei bin nai thing lang chu popi hi lo wa thil dang tu thei tam ta me koi ma nei support nyong in chen ki chu i ji ngai chu ta government in people ta inga nga jeng mai til in chen di na chi pa do chu i vet diu he mi aselama ba sang e jo ti kholu tin ka thil boli ka ho tong ke to pon ani na in isumu sang ba hi poppy cultivation hin next generation hi asu be jo chapang tam ta kham ta cho khui ti aban ting next generation na chui ti kina pi de ham tunin building sang ka ting asunga lu ding ka cha te drug ne heli bikan dam chong khui va jap ngai na cha chu let's not depend on the government if government provides some alternative that's well and fine ahin in chen ki ti e ko na ki pat ngai ti chu ka sei do nom ke pam le zeng e pu he zang in ki chi chenin ka do dung zu no han sei na he la chung ki pa tu ka sei ki nin tu gol khat ka ga be ki nom khat chu tu nia hen zani khat ve nia poppy cultivation ke holim pe na zong chun ala penalist ho le ke ho hi a kham da nin ngai to bin that's not ka ti no min aji chu gold man in ni chi a bol pa zo he ki tin zo lo di pha na chu a phat na lang zo a ki til kho na ke nei pa he ti yong he tu na ni he tim be ki divin no ka ga sei be ki no min he thu do aban ong chal pe ki ning ka ting aban na hin zani ni ga va dai la hin i ho hi ki na ta khan hung ta in thang tin ni ti dom thang jin mo langa ho khat ve la dunga ki boi pe na hin mai le ho mass plantation dinga lut ho zo se chu
ไอ้มีหัวติงเทฉันนั้นตินว่าแค่สู้หัวนาทางปีอินก็แบบในละเห็นปะซะนะซะนองกับปีอินอาจจะว่าตะบังวินกับมุนเอลอิติดานาจูตูเนี่ยให้ผู้ตรงมังกระโดดนุ่มจุดนี้มาอาศัยนะกษาวินจุดอะไรใส่ตัวหัวสากันหินอาจจะจุดอะไรเก็บปีประธานขัดจงหินก็พูดหางจุดเสียมปาลำไก่น่าจุดนัดตัวเจงหัวหำทิ้งแกหัวจะตีหีมีปีนกับเฮ็ดนุ่มวินปีนั้นตีกันคุยสังขัดนักกระโดดนุ่มขัดจมฮิตาจุด goal man in interfere se ballเทียเลยจุดดีกว่าจุดริซาฟอร์ชันฮิสามมองให้ตามตีนเจ้าเราเทียฮิตามไอ้เราอีพีที่สุอมามินิสเตอร์ตัวบอลเอ็มเอลในฮอวินจุดจันพลังตัวเตียก้าสร้างอะไรลังโซ่ไอ้ติงตลอดว่า government โซ่จุดอิเล่ support กันน้ำตีหีน้ำมูดังขัดเนี่ยเสียปีเราจึงเก็บพามันตีป่าวไม่impact TV มุนตินาไงอยู่สิเรียมในจุดใบกันปีนะยานที่ทุสุจุยหาเลย CM บิเรนิน Mass Tree Plantation Program ขัดอันกงวิน Forest Department ต่อที่จะอดอยตุกมุจุพิหัมตาเลยโกบรูเรนจ์ก็อเวดวาเลยมาสังกำมังจะตะปูอิน barren land นะเอาก็ยิงอินที่จุนอีวัดดุงโฮจังลงกังกุตาอินจะคิดละมุนไก่อย่างอมินมัดสไลด์หออย่างอมินเฮที่จูอีที่เซฟอีบอลเดียมอีที่หูดอดีทำจานละทุกปีเป็นอาจจะทิ้งพุงผูง่ายที่ป้าจูวิจารณ์อันนี้เสียมินจะคิดละ forest department อันหอตะกิทัวอาจูโปรแกรมให้อันกูนี่เกี่ยงกับยาวินอายุจู plantation กับบอลนมุนไหลต่อหัวละกี่มาขุดลุยต่อหินที่จนเกี่ยงจูอินกูยีว่าจะจีหินสหิลกาที่จู Southern Hills Chief Association นะยังกี่ตูเป็ดตัวเดียวจะ advisor กับหินคุกี้อินพีอาจง subcommittee ดูงา convener กับหินที่จู ada other CSO หอนะarea ละงา site 2กับ puzzle area village organization hi han lang adang dang hi yong la ke ma lam kai nangan an hi in hiti ya chu mi phabe pi hin tu la thang ching mula bon mi KSO หอle dang civil society หอนกิดินเตปีอาอีพีติleตัวจุกูบรูเรนจ์อาจูเวลคัมกีบอลทำตีมิสคอนเซปชันไม่เทหินหินละเกี่ยมาลุงเกล่ะก็เหตุจะเห็นทั้งที่อาจูไม่ใช่หัวหินกรุ๊ปมากิวงว่าทิ้งแกจะปูว่ากับตัวเองเดียตีหินlocal มี concern โลกิหูตุโลว่าชิลบอลยี่ว่าจะเนี่ยตินเขาหินเฮจิป้าจูฮิจิ confrontation pa chu CM hon an head ja chu CSO ho in ma head sa wa kita government program hi in EP phat chum na di hi in kala tumbi kampupi forest reserve KK reserve ti chu 1968 na no ma hi na hicha pa na chu area phat khu the marketable wa forest reserve ma na koi hi in hi chu ke ho khu lui anoi ta hu pillar hong chi hi a chung lang se chu i va na le ma sanga ju ke ma go hlan ti lang chu gam mang kit ku in ten va so ho hi Siberia ku na migrate an bol wa ku winter se a chu thei ga ma hu ne wa chu kit le kinung le ji hi ve chu kit le bul du ti u zong na a mai vom pen si hi chi yong chu ke ho ni au lai chan go hlan ti lai chana chu a o ki za tu nya ka chi a le as a return of the native dana ka chi a le chi what ho all ki za talu ju cha la ki mutalu sa hi ti ho chu sei lo a mang hin na mong ta bon chu ki la va so ho la hung talu ipg ham ta le va cha hian langan sa dang hi han lang hi jong le flora and fauna life chu lo ta chu a ye chu barren mountain ni ta na ke chi ya chu nature in e da sa ta chu a consequence chu pi ham ta le mudslide ham alula mun chim ham alula tui jo kang ta na forest am lo ya chu moisture for chu
easily evaporate the ball cho ya to retain san talol tui ha lo na mun pe pu pa wa to tui ha pan ta ko bru range a cho chi chui pi ya ham ta le hon tu pi pe na as a chief of site tu hi le asanga house salid kha hi na chu kamit ta ka mu chu ko bru range ang ko poppy cultivation much ganja long na pat wa ba na poppy a chu bai ti chu kani na he chi chu 2018 na hi Committee on Protection and Preservation of Mount Kobru ti kana phu do chi chu adoi la tu chu la forest hi le sa di regenerate bol de na tingke ma phu ding chu kit le poppy le ganja cultivation abolish bol de ti pa chu ka doi ka tu mo hi in hi chi khal ji a chu tu nya hi platform ka ne ki si ma hi ya chu thang jing langa ko na ipi ha a ki hit na chu ha le thang ji ho langa jong chu KSO hon twa welcome bol ta ukula thing a tu pan ta ukula na government to ki thua chi ta banga chu CM en jong hi chi message in pi ji wa ki thu pi a jan ha chu thing sang ni lang sang thum lang tu na ding program a hung ki go hi e ki pa me khat ka ga do be ki num cha hi tiang ai la hen pu Tongmang ta hong holim na ko na 1968 na ti ham reserve forest ke alol kangla tombi chika hena jaw tai na ti in allo le government in un mention jo si village ho si bona jaw ham allo le chi fight thei lo tam allo le ke zo thapon de na gelam allo le zo nan ani chan an nin pha thang jong chu among chi ta ba to reserve forest in government hope sa pa di ham pt ham na nge idan nam mu dan kharam khai la na het dan khatin sei pi lo ki pa min te cha hi government in on board le ipiha ni zat ni an board chu ye chu khat cha la forest reserve ma cheng who originally an lo ko atha ki phut do ho chi ho jong hi target the ball na khului ho cho don lo pi chu ala abana hi e ho khului la hian lang Kuki te chen na hi yong le who hi neu cha not more than 40 village household ki te ta cho to he ju thelu de ti ya chu ho neu tam ta hi su mang ding a hum cho hi cho ya la e ho koi dang e blame di ong e ho le ho yong partly responsible ki NRGS de mana who is at the sim ta 10 houses are to 40 houses is sawana abmila sala umlo ai wanga chu hita chu sumdei chat mai maya development program ho chu neu cha chu idalo hin ala thong pi a chu development program han ta la hu chu in zakhat in jani be hi lo la government in jong development program take up ball thelu chula mi in som ni ham in som la nga ham da ji program the de ya je ho le ho introspect ki bol wa I ho yong hi neu cha ho hi club together bol la ipt da chen home the ya hi e hon yong move I bol di hon ti pai ni hat jun Kuki in pi yong ka ki ho ven chu ki le Sadar Hills Chief Association ho le MLA ho jaw na yong ka ki ho ven I chen da no he di ta poi min Adam now pa chu a ground ni Adam o hi mo akun na ho for na pp mo ti he pu ne a ground ma hi ne ye chu pyam ta I ho 2001 after 2011 chan 50 60 30 70% growth a in chu ma le hoya ku na hung ne hi pham ki gin mo na chu hi na ki hon explain ki bol kha chu ala cycle la sai tu to kampu pi hi sai tu hi 58% increase in population cycle ko la 42 in kampu pi chu 45 am hi hi chu pi ko na ita chan ge chu increase nei pham ta la explanation ka bol chu a ye chu ke convener in delimitation program ang ka hi je chun explain ka bol na ga ho area kunin Kuki tamta expel na ki bole chi ya chu kampu pi
cycle langa ka hung chen oi chi ya population increase umeta delimitation census commission of India acceptable chu aji chu explain yana ai wanga chu adang mun ra chu abnormal increase here le chun di lo pi chula e ho yang chun election ham alole NRGS de na mai ho tam ta sim wa lo pi in tam ta pha sa wa le chun that's our weakness chula ho min iti dam da tiu min Burma ku na no ham alola Nagaland Assam ku na migrate hung ne hiwe ati le chun a ground uma se hi in a hin la chi ho chu ho hai ta prepare ball wa mi to kinil ting la he chi hi evidence po do lo wa la he ho cha team mo do ki ti sa chun 1968 la chun reserve forest ading im declare ni ke ball tai ti na ai le gam khat chu reserve forest dinga declare ke ball dinga hi le chun government chun notification hi thum ve so nga in thum ve English ong hi mai the adi sana ama vernacular ai ma sol ding hin na sia chu hi chi reserve forest dinga declare ding hi tai tia hi aki phu na chu agam mi ho hi notification chi hi objection lom ti het na ding hin na achu ti la 1968 na chu aniki declare ti ji ba chu reserve forest hi tai tia chu gam chu nup jeng deu ham ai lo le chi chu house hon ipiti na deal wa phadi ham aju 1960 gam jo si chu leng pra se ta reserve forest a ki declare si atha ki declare lo he so lai pa na ki declare gam heta na chi pa chu pu paule le adon bu na khu hoi ka sai na alai chun declare na ki bo jong le agam cheng ho chun pha anu na pi he nam ai le declare ki bol kha chu am ho het lo ka chu na ki bol chu hi thei ding ham na to chu if I do dan hin ken ka mu dan in option ni bo ka sain social media hi imo pen ven na tu mi zo sin internet accessible phat van hin a he le hello yong imo pen men chin til tam ta su sin khang dong hon yong su men lo diu chu till he fighting I le it should be through right platform na number 1 right platform through fight ngai in ani na in legally fight ngai in it's ani na to chai na chu mi pi public na chi thum hi omen we have to fight through the right platform legally and through mass movement chi ti lo wa chu leng pla sai dinga chu Manipur la chu power structure chu sai dinga le chun 60 ml la chu 20 chu hills a hin hills la yong chi ho chu 10 ti 10 ti yong la ni ho la chu du da yong ken la lai he chi chun ni ti if I jo dio ham na cha chu ko nai ki fight thei ting la chun cha chu gam hi hu jo bep dio he cha chu ho so ho jong ka tiam na nom chu ho so ho jong he a strong zet ma ngai na government in reserve forest la declare tai ti ma na chu mo nu jeng dio ham mo ki sa jeng dio ham na chu ti le ho so ni ti fight thei hom ti wang cho ngai chu ti lo le khang dong ho hi ta hu mo au do ke ding a lo thei lo chu communal hong leng do ke 1993-94 ibui lai tau chun ai hang tu a pu let pau cabinet minister pa khu thing hang sung langa ana cheng thum ve I chen pi ho ven a hin hal thau chun ka na ina chun I pau te se pu hau sa pu chu pu let pau apa chu ka ko ta ra hong win akim kanau nang na pan lo wa hi le chi pi I ka lo de hita cheng la ka cheng thei ta povin ka hung kum su un wa sugunu lampi a bita wa wai khong kong ko hi chi lai ko ka chen no le in ka hung ki sa wa hi le hi chi ko forest gam he I tivin government in ei no ki tavin I pikati di ham atia me do sia British te khang la ya me ho do sia hin ki po in I hung vet sa in ala ke yong chu ka lu kha me ji chu no me chapang hi chi holam gam le golam hebe si yong chu ka hi po mo a chu inam tho ne I po le ji a cho na ki hai so ne ki hai do thu ai le a hi ken jong
ka gelin hepa xerox copy ai pitangu ka tin ai pe thei dik so ai pe a thu ke yong no me ka loi ka gol ho ni le thum ka kipuya governor of Manipur we can hire so permission ka kilawa appointment ka kilawa ka chiwa ka se yo hi hichilai chun to pulet paute kho ai hang khu in chu li ham nga ham bo vi in neu cha neu cha khat khat hat ta banga ki sapan pan hi a chu ke kin jong governor pa ko ma hichi thu ka se ya le forest reserve he ti chu hichilai dung khu ale cha a chu ken ka don bu na chu His Excellency the Governor, please tell me, forest jo important jo ahilo le mi him important jo a value hoi sang jo sir kati hichi khu ai hang te kho a khului wa protection government in abol jo ta lo ji a cho abol ta lo ji a cho hung ki chon hlau hin cha a dong khu forest in nan o ki nu le ki ho hi hoi la yi cheng hen dei tiu ham kati hichi je chun hichi a hi nam hon nei no te te wa ai le ki hon jong ka bol the yu nu me hon ka bol ti wai tai chi chu nei het thim pi uvin chen na di lo mi chu forest e ta hoi la ya cheng dam kati ama jong lung na sa ta hin gelin chief secretary pa ko ma ka lut ki no hicha chun pathin lung se nin ahung cheng thei ta ven in aban bana chu neu cha hin ki sau chilai chun I pau te si pu cho hong ki nin akim ka khomi te hi cheng zo lo de hi security nei sei pe ki nin atiki ne cha chun nu mei li langa ka ki pui ki nin hi chilai cha ka khana ka je nom chu minister zo nga hel inei yo he hi chilai ta chu I ma cha hi lo mi cham mai ke ko ma chu I pidinga chi hau sapu I pau I pu chu hunga ham I pidinga ma ho chu ki ngai na thei hi lo ham I len do ho minister ho le MLA ho chu tu nin za da da hen ka ti hi na hi ti hi je chu ke hon hi chi chu ka hin bo lo chun chi DGP chu security ahin koi kinin tu ai hang ho lampi kom lai ta khun ahin koi kinun hi chu kum I za I koi pe u he ala do go nu ka ga sei kinun ta kum I za ham kha chu ak e koi pe wa cha a cho ai hang ho hung bu hinga he ti yong ka ga sei do no men hi ti e je chun tu ni a hi aki pe ti ho akai ho MLA minister ho pan hoi ta ala uwa inam dinga igam dinga chu pan ala ule pusal chapang punna ta a I malalo ne ji hello wa hi chi Facebook ho a ai lo social media alai na ta ai lo le boi na tho ho hina tho lo di hi ji chun pan la ding hon ala unga ye hi ki pam the zinge athumu vin hong holim so kevin he tin ta do ka ta sanin a khat na hong ki sei pen ta khat chu khat ka ka koi be ki nom khat chu he ti ngai len tu lai tai ve nei la hin government zong chu mi pia di ma hi in I honi right so hi da bang ta exercise thei po ven a hin la ka dan han mass public hin mi government ilhan do ho hi patan na to son na hin la mo gi chaw ham ti ong chu tu do an koi num pen hin ta chu in pu he jang hin aban ting la pi kim gang te hi in atha bia chong chu gel phat ki di vin de sa hi in aban la hin thu do abana ka lut pe ki num chu hi tin la tu thu dong ke sa ya chun ka ga nei la hin thu so la so hi study ka bolji na ko na hin kangpo pilang se jong hin chi district ako na 900 plus village hi ama recognition ke ka adinga ma hin aban le tu tha jong so be kin chi chu chan pulang ka phal jol lang ho se jong so be ke khat chu be ke ne len 900 lang ma maung hin kin nearly sang ni da ba khu ke ka adinga ma hinge enjoy pu to man hin sei na in job kar khwam ki sim do ong chu ngu mai thi nan te yong le la chu tin ma ong chu khu sang khat lang da bang be wang chu a hlem yong la sang khat da bang wang chu ni chen na mo hoi de ti ka sei do no men hi chi ho hei ta ja chun hi chi hi iti to hin khun na ban ba chun pu he jang ka ga do num che ti ngai la hen iti ki bol le hi che pa hi to an yo nan se na ba na chun hi cho mi pi ham ai lo I ki lo la phan tam ti hi a fai de dan pa ho hi yo nan se na ba na chun ne khot idea na ga serious thei be dem ti ong chu lungge ka ga koi be ki no me
khu sang khát lăng cái cả hi kapun na hin agam chan diu pa bu kapun na hi khu hi zo putong bangin seitan cái hiện là dòng hi NREGS hung độ apana hi khu hi có sim he na chỉ hi leng pana sei dinga hi development perspective ma dinga chu we are at the back seat hi now ka aji chu cái development activist kat kahin social activist kat kahin na cái experience kat chu funders hon development funders hon na to nom ting le khopi ling na to nom he government chu chomen kai do ta du ta khopi ling nga chu to nom min I ho la hong lu ting khon neu cha cha sip kham na o hi itia hong ki ham adi ta chu zo min refugee ti yong hi sei thei khop set ki cho I kho sat dan he aji chu ton la khu an nei te level khu injini lang ki thing di ta chula them ai bol je wa mon ong chi chu ground an nei kha hen a hin ka sei do nom chu khu jan ni lang amon ding pa hi cái concern hi pon I to phau gam amon ding pa do chu thupi na pura jani do ki phot do khu kha chu delete ki bol le delete ki bol agam be chu igam hi ngai chula na ya chu tunin khojani lang di notify elo le ki bol ding di register ki bol ding adu da ti pa chu lang ha chun eo hi very emotional hi chu I boy now thil ki bol jo se emotional le interpret e bol le na aman ei noi si amon e ho ei target ne tilanga ki la do le chu thil hi positive tan interpret ki bol thei le na ga sei ding en government jong chun hậu sa khát na ko na gaza hi phem tele chief minister pan nong ho jong hi khopi ling in cheng taw ngo development kha ki bol nom jong le neu cha cha nem hoi la ji pi ki bol na ma tie di ai wa nga government in development lang tele Kuki lang don poi ti yong I sei ki tho cho e ho din mun jong ki vejep mo ten na government in a bol jo si chu ka support ne ka ti ne poi na government in ipiha ai tri dan cho hoi lo tam tam na hi jong le e ho jong idin mun ki su di jep ngai din mun di ai tiang le chun ko ha mai noi si thi di tunin naga gala khu ki ha la chu kholang pe cho ai na sim le ki lom to kit na lai mai te khwa cha tam na chai ka sei do nom chu hau sa hon jong ti lai khanga hau sa in khu cha ga angai lut bang chun hau san jong ngai lu hen gam siama la gam ngai lu hen hau sa chu khu cha ga dinga ki ngai nan hi cho khu cha hau sa chun khu cha ga chu protect na bola ala sam na a ne de na pi a boy na ni ki thu pi cho hi ta bang hau sa chu na hi I lo di wa government scheme dei na se a chu hau sa e bol di wa tu na government in a sei ho jo si hong sun hi e ho dinga lang han a sei dinga chu blessing in disguise ek tilang cái sei wa lo ding na ya chu hi chi a fight ding ran wang chu heng pa sei ding in I don't have any clues gam hu ding thu nei do le wang chun chi chu clue khat omin khu hi za ki sumong de na ti ho wang chu hu ding dan mang ken clue ka nei poi ki chi jing in abana hin het be diu tam ta kan heta in mi pian het thim du ka ti na hi in laya ga mu be the ki khat chu pu Heijang holim na pa chu ka ga supplement nong ki khat je pham ti ti ngai la hen tu lai ta he Facebook WhatsApp ho social media Twitter ka the pe ha nei la hen zo khat le anave ho adia dam lam kai lang ho an ma hi vin lang mi pi hin pi sayam ti ti ngai la hen hi ta he sai mi pi ở thang sân lâm cái hoa nó mấy sang về thì khẩn nè ăn quay bàn tài nó bàn tiếng này là hen tu stia sẽ chỉ pe là hậu so dấu siêu ta là gamo rồi mi pi cái hôm đấy thì không kinh ta in à bàn tiếng là năm lâm cái Kuki in pi elo là cái số cái thầy poi hết ta nó pe về là mi pi nó hoa chung à lâm cái cần hành độ cái độ nó cái boy cái độ tiền này thì đa này in hết chỉ tâm tai hoa là tổng khăm mà đã chạy nó pe là cái chạy nôm cho hàng sân ta cái mùng na cô na cho nó hết tiếng này là hen as I represent people's voice cái tiếng cái bằng à hen chỉ platform ako na hen thing noi ho yong ka tip na nom chu iti din ham ti yong he ka sai be ke nomen tu ni nei la go elo tam ta boi ta ve ti he kha za pen hi za hen e ho zo din mon ki tha vet phat ke nutin gam do si ta reserve forest he so ke ya village tam ta ki ka ta be le chun hoi lang mo mo su dom ti yong chu mi pi yo se thu do ta ha ka koi ke nomen he
abana thu do khong chal be ki nom chu hiting len pi kim gangte ka do be nom chum zan la dong ai ga nei la hin siam pan ama kam cham ta sei khat chu pham te le pu ma ho ki hung ki mana hin ama hi burma mi na ho he ti jing hi chi koi ma chai na don but po in organization nei ho hi kai ke lo la manipur la dinga hi izar ke sewan Kuki na ga me ha ki khan le le ji in tam ta recognition and tribe ka tin tum chuma ki khanin te zong la hin ai le hi chi ama se se na ham ta na la am thu do aga koi nom pen ta cho Kuki in pi ho zaw lam ero le zo in pi ho zaw lam pe gen pi ho zaw lam hi chi sunga hi elo we le chun I think no ho UPF ke no ho chi foreigner tech la hi zaw lam ti hi thu do khar ka ga koi kin nom chung cha na ne ka supplement ken hin nai chi chung chang thu a hen ipi jamin chai ta hi ama ya ho thei ham ama se bo ho ham elo le nang le ke ho tha ham ipi si ham ti na lungya na mu dang khan sei ke la chung ki pa min te Tongmang Haokip thu na hin do pa cha ka don bot masangin azo a kapo nat ke poppy plantation tham khat ka sei nom na la ipidinga ei mi te hin hichik kani plantation he abol ham aphalo henasa sa yong tam ta umin tin ai wanga sumle pai ha sat na je atu acha wa na ding nei lo wa hichi min bol ta le sum ahunge akhute ale ke yong zawingi ken yong bol ta nge ti yong hi lo ponte thì đâu sẽ có việc nào hay là bắt này bám thì là corruption nào không kịp bản nhân trả income in ấy tuân thu khát nên mỹ khát nên à cha chú thi sản căng lệ wa ava lệ na to không kịp hol tiếng lệ sẽ bay cái hệ bôi ai lo ai lệ any discipline na to hin hol tiếng lệ tâm rồi hin sum 20 lakhs, 30 lakhs, ti khat hi aumin akiza jengin hi chi ki sei mai ham iti jong le ana hi chom pon tunin apen jong sei do ngam lo ala in jong sei do talo ai wanga chula sunga hi boiling he hi chi hi so chul jeng ai I chan ke ya Manipur en Thanglenmang mi chu ki mang ham iti le Hichi corruption hin it is eating into our very existence and into our nerves ahita na hi tu ni hin chapang le kha sim khat chun kewang le kha ha sim hi jong le kanu kapan sum ahau nai hiti hi chun ấy chỗ bị lấy cái trái yết à lẽ khá sima form Manipur for the hill people hít gì nó sát ta na hin tông ai in âm khăn tông nó đi lệ igam khăn tông nó đi han nó tông đi họ chun kanu kapan aji chu hilanga cho lo wa yong mu hit tapon hiti hi je chun kanu kapan ấy chỗ bị nan te ti a brain mang cha talowa mo izat hit chun a chaina inam asu kha ma ye then a group khat kit cho hi le ipidinga le kha kasim dam them thei ma jong le kanu kapan hitobang ta ana ato wangin sumla kamuzo povin where do my parents get 10 lakhs 20 lakhs 50 lakhs aku ta le kha kasim phachong poi atikinen amang tha ki tai kani plantation aga zaw ke hi je achun avet no wa hi le kani lam jo hin ki he le phadham aphat aset thu chu hiti chun a haute jong mang again a vai sa te jong mang hi chi chun nas ta inam he asu kha ai ta ne ale hi chip a plan bo le hi dam jo che ho ki hin ante cha hi ai hon jong chi hi avela velin I sei ta ven hi jong le tu ni a hi chi poppy plantation thu hi je a he neu khat sei nom inei ji a chu ki sei be na lai hi in ai le a khang tha ho chun minister to lo ka ki hepon minister ko ma ka ga sei de la minister in iman
กันนูกับปาเกลปนตินลุเทยปงกติงมินิสเตอร์ปามินิสเตอร์นูอินลุเทยปงกติงหอยละงาจุกินนากมูดามติอาฮิตายมังท่าขังท่าเตฮิ frustration full of frustration depression ดิมาฮิเตฮิจิจิจน corruption กิติปาฮิขัดไว้นี่จงกะจีอิน we are waiting on a war on corruption กติฮิไอ้บ้านคอยมาจ้าฮิจะอาจูa power ในหัวจงอาทิตย์เจ็ดเรียงวันเฮดูนี่อาฮิป war on drugs we thank the chief minister for declaring war on drugs now the next should be war on corruption ฮิจิจูมีปีมณิปูร์ขังโตเห็นทิ้งหลังกำขังโตเห็นแต่อะไร war on corruption บอลเตะงายินเฮียทิ้งเลยตัวในหินดอกป้าปูมาร์กเฮาเก็บทูกัมูอิน Facebook อาจุนCM ป้าจุนจีน้ำมูแบบฮิจีกระโดดก็ใส่ลูปีละจีอาหุกิจีฮีมาร์กเฮาเก็บฮีเมียนมาริสมีฮีอินเมียนมาร์อินจาร์เซกิตีเฮอติอินอาฮิลอาบานาจุกเวทกินาฮิเลกินอดีตอินปูมาเฮาคิพีอามาหงเปลี่ยนดอกนะอปูอปาอย่างจะอันนั้นกิเฮอหิปอยอหิบาน human rights activist อติไอเลยกิเฮอหิอินอามาเฮฮิจิมินาจุมิโอสินเฮอหิอินอปานหอยแต่อิน explain อบอลินเกินตูนี่อากบอลสังอปานไปแต่อินอปูจู INA pensioner very much Indian อปาจงจูcitizen rule le law zo se abai bola apa anu umahin Facebook nga hung ki ji ama chu Myanmarese citizen hakiti wang chu I think we should not rely on what is being written on social media all the time hichi achu hitachu mi khat chu Myanmarese citizen ahi foreigner hi refugee hi kiti jeng sang zon hoi ta thu ta a hol do thei e ama thep lo wang chu ken jiwang chu law in the law will take care of a hin hi chi a hito banga ki sei jeng wang chu social media a reliable pa hi reliable in kamu poi teng le pu mak hau kip se ki sei na hi tin kala poi ken wang bola khat chai na don but lam ki ipidinga tu ni a hi ine yu kuki in p ine yun KSO ine yun CSO nasata ta ine yun ahi le ama ho hin hichiwang hi individual lakin apa khela ken ka seya min ata san che na ding jong a umpon ahi wan nam khat kiloi khom na kuki in p KSO kiti ho chun hichi ahi hiti ahi ta mi to kina akel dong ngai ka sampui ahi wang hoi ta sei theng pe ngayin chile social media alen pen pa in hito banga reliable wang hi di ka sapon ahi ke pa me ithip be veile min zong a hi hita mi ti jing ke di ji wa chu hechi thu do chu tu lai ta hung ha gin pen khan hi ama chung se pon nang lage chong ke ngama hi ja chu angai dan te ho ka hin sei sa hi in he le point khat one second na sei ga bot tan jing ing o kai man tu nin e hon kuki bo ama hon a target ne ti a hi aji chu cookies are refugees foreigners go back kiti a jing ka ni tha su na ingonga khi banga e ki opi hi nom wang nom lo hi dehumanize ki bol hi hichi ahin in ko te ho azong milang hi hen lang in ko te ho lam kalanga agang te pai te sim te zo mar ama ho jong hin I het so okay ding so e ho lam kala ma achom min ki sei jong le mi ten amu wa wang e ho hi bo na hinon naga kiti jo se ku ki a e mu hin hichila achon ama ho dong divide khat hin bol ki no asunga I pesem tele aki se hi zo mi kiti ho hi ama sangit na ki ja khapoi ati na la yo hi ana ki ja khapon tu ni a tha be ama ho he ti ki no akuti achu idin khoma I hat na ding le cham na na dia mi to ki delu to ka ti e poi cham na thei na dinga cho e mi te jo si hin ki to ta apan la khoma
หินเทนดิ่งเละมณิปุรสุงาปีสเทนดิ่งอาจุอีบอนว่าให้ปันอิละคอมดิวฮิจิโจเฮตุเนี่ยก็ใส่นมเป็นจุกี่ปั๊มเลยจริงเงขัดก็กาเสียเบียกินนมเสียแล้วเศร้าเราเป็นจะจุงโจนอาจจะนี่ก็วันนี้ละเห็นตัวไล่ตาเห็น tribe recognition หัวที่อีบุยปีวินอีงอลปีวินอีหลบสุเกจีวินไอ้ละเห็นอันเสียบงอาจจะมันนี่เป็น context ใช้แบบเตียงไงละกูกี้นาก็ไม่เลยบูฮีอินไอ้เห็นละอีสุเกดูพัดละจนน่าหัวเจ้าเต้นฮีเวตาหงจีทัวฮีอินอีปาร์วาโลเฮสุทัศมจีหัวไอ้เห็นตาอันตีเตียงเอาเลยอ่ะมองถ้าขัดเวเวหิโตอีหัวลังอากาศคมจีทัวทัวเป็นตัวน่าเฮอ่ะมัง foreigners อาจจะมาจอม village recognition กี่กาลาเจ้าอีจังแกเสียกิดนาก็วันนี้ละจนอีสุปีหอยเชนปีนาก็หัวลังอาเฮตัวจงอาเฮนาก็สามามากำตั้มตาเกล้าปีดิลาเฮเจ้าเบสเสร็จเราดับเบิลก็มุนเฮไอ้ที่จะจูตัวน่ะอีปีที่ปันละดูทำที่จะ civil organization หัวเอ็นอ่ะมันโดนบุญนั่นเตะที่ไอ้กิเสียตัวตุ้มตลอดดิ่งเงินจงเตรียมนักกันไหนกินนมันทุกตัวบ้านนั้นสาวกินตินผู้ตองมังก็โดนนุ่มจะเหตุยังไงล่ะเห็นไอ้เล็กฉันมาสังหารจนเก็บเปียน้องกิพุดดอวินน้องลิงมาจิงวินมีเอาเสียเห็นกูกินน้ำสุงาดิ่งอันปาร์ตี้ถ้ากันหุ่นเบกินนินกิส่วนพิวมินนาทีวินกินนับหน้ากินไงนั่นก็ในมาวินนะฮิแหละซึ่งตัวนั้นนั่งกินจงไล่ไอ้ของเห็นออนไลน์น่ะ discussion ในเป็ดว่าจนใน ideology หัวตั้มตาในเซจินที่หัวเห็นที่ delimitation หัวก็บุยปีดูเห็นที่นั่น reserve forest หัวตั้มตาในเซจินตัวนี้เองก็แบบนี้ละเห็นMLA นั่นในหัวเห็นแล้วนั่งของ party president ขันนี่นะนี่จะด่านาฮีน้องทางพงตาเห็นนะเปล่าเราว่าตามไอ้เราเลย PT ที่ตามปีของให้กระเฮ็ดรวมถึงตัวขันนะอันนี้นะเห็นพิมพ์ติดยังไงเลยจน BJP หินsolid majority มุนทัดดูสิอันมัวเห็นกระเฮ็ดเขียนเราละเห็นไล่เห็นCM pa hen divide and rule si ho tribal ho la monkey nin na go bo se to ka sim de tin PF to ka khel lo la hen ai la KPA hen ka zaw kit te do he na be vin choi pi motives na nei wan zaw ham pi thu mo ham ti ho mi pi tang ka het nom vin nin hil chin ke lo ki paw min teที่chung chang ga sei nom che ha le KPA ki ti si wang phat pia chung election a chu palla manga na ki bunga mini ki kai do hi ama foundation structure ki ti ho hi ki bol tu lu lai hi tampi bol di om na lai hurriedly sing at le cycula dia a block committee bo na ki form ai at toi sai tu kampu pi chu ki le sai kot heng lip at dang na chu chan pu sunga ho alo le ting lu pala khat sa ki bol lu lai chi hi infrastructure facilities ho aum lo ya chu ki chat thi lu lai hi a hin la cho heng na sa ta ki ngai tu cho hung ki bol bo hi in hi ti hi chun mi pin akine na banga chu tu ni cha hi ima ki bol do lu lai hi he ti pa chu ka sei no men chi chu chum in ki kwai ta di in tin MLA นี่กินเอวางาจูอามาหัวจนอนุนุก็เสียเทวเหตุนั้นอมเบสเซปนเกี่ยวกับพาร์ตี้อาจูดิสซิปลินที่ maintain ดิ้งกี่บัวเห็น MLA เตนี่ก็มาองจูพาร์ตี้ตกเกี่ยวตุลว่า Central Committee ตกเกี่ยวตุลว่าทุยมอสีสีโลดีว่าฮีที่ป้าจงจูเกี่ยวกับสารน่ะอุมาฮีนี่ที่ป้าจะเห็นมาจุงจางฮีหันหลังไอ้โลว่าเลย Dampi forest yang lalu le pihak village de-recognize program ki gong ho chu study hoita aki bol tu lo wa ki mo se thi lo in hi I kho chen ho chu in jon se taw it's a vai de ne hi chu ki le nam su jong na go ho se le min on na ra platform ading le ki tu cha hi e ho chu ki tu cha ham ta ku kia chu ki tu di ham ki te la Thado group amung kinin Zomi group amung kin kala til tampi hi ki ho tu na lo ye chen na Abraham Lincoln in this America to slavery le non slavery question am la chu this nation cannot stand na divided house at the end na half free half slave it look de tang che hong chu Kuki nampi te ki tu te tiwala iwala thado keng oma khulanga zomi keng oma Kuki any Kuki tribe neu chai bo cho na a hom pen ki he cho ai ki sei ke bangji point na ti ne cho sei chu ki banglo cho voice khana ki sei the lo chi noi hon la pi pam kha sei ba UPF
KNO tia ki hu tu chanu la chai na lang le territorial council li mu di tai ti le zomi hon zomi territorial council ta sap pan ki le asung wa che ki ji ta ai ta bang che ho lang a jong a che a tha du Kuki ki ti hi tha du speaking group la jong ki khan ki na lai chu che ho hi in ja ka sei chu la in chu divided here chom sei chu ke le min yong ei noi se ding e ho jong i thu ki tu lo wa le koi ma ne i thu e la pi lo ti hi ti pa chu hi in adang chu pi le ti ta BJP na zok mo he BJP job chu ki job pu na hi outside support chu ki pi thu hi ye chu je chu ki pe ha tu Tongmang ka do be non so ne chana ni trap de tu chu chu absolute majority when they don't need it so when they don't need also we want to when they don't need you, you're supporting them. alle ipja and ye di you hon join ham support the ball ham ke NPP hon ball support the ball ham NPF hon ball they are not needed. They are not needed. alle KPA bo said you are not needed kitilun others are also not needed but they still support chikhat chu ma le chun KPA should not be excluded. Yes. Did the bihar tip mona ki chang da na chu nei sei wa le chun chu hin na hin la asung langa thil tam pi om nei support ki bol lo na chu mi pi ja din wang sei pung ka te na a ye chu jo chu confidential thila na ki bola na ki support thu bo hi ne cha ikha engkol pan sei banga chu engkol sei dengan KPA chu nasata ni kikilit sa pi ke yang khat bei impact TV den piha online na hi banga chu ha ta kana sei he nam ka ngai lui na ti ba emily ring na din ba le pi ja chu ideology ki bang lo party a chu na din no na chu ti le KPA chu i bon chan ding utin at least tam kai na the pm chu som chu kai thei level KPA chu opposition om jong level wait in chu na tia chu na sata KPA dinga chu sei thei chan ki se din na thei chan ki ding hin ale to chu sei banga chu tu situation na hi nam hi confusion lai ta na mi hon piam khat nai ta lai ta ba KPA ho chu ipija chu thip chan ham na manifesto chu iwat na le chun la hoi na khat be yong ken ka se tan si impact discussion na chu ase he KPA ho manifesto hi ai khat vale it's too ambitious mi to ki to na hi poi do da ken forget about the manifesto chu any day ki sai de na so boy point ai atu pi pen bang chu ikilung to wa MLA tam thei pen kai pau chu kanati na ai la tu na chu kile sa pi ta KPA ni ki nei chu forest sung chang hian lang village di recognize sung chang hian lang foreign tech imu now hi jong let ipya kam khat be ike lo hi are we going to be just a handbag then that's not what we want the party to be And the difference is ipu house in ahin say so the difference is NPP ahi ke jaw lo pi cho and ating le ZDU ang ke jaw lo cho ke jaw no pa chu mi pi cho nakikine pi ma acha yong chu mi pi lang pa say da sympathy na changa mi na kai do cho na BJP hilo phatle Kuki People's Alliance Kuki pan na chu tiam at least let them accept your sung hong so opposition am do mi na de hi na aji chu twa ka sei do nom chu KP chu tu chunga hi just a trying period chu if you fail in this trying period then we don't have future yes further aban opposition jong hindi lo outside support na pe Kuki nampi denga na pau ngam jo la le aba na chu election na chu how would we convince the voters na most ang government ka form lo wang men gam hitin ka din pen ka hu veti sei le han ba na chu chi bang chu campaign chu no hai zel de ta chu puti han khat lang le to gil na pi kim gang te ka do be nom chu question kan set na hong so na yawen to pu Tongmang to sei to chun te kha chung hung ki contradict jap kin mai the hi in amo hi KPA hi wang ba chu BJP alliance a lu na he ai ti wangin amin jing ki pazam ta pu paulin la ka ga nei la hen anam mi te de hi phodai lan ma he peng jing he tu lai ta zong even anui siong se pon tin adi lo phodai la siam pa to zong hen
social media ka thei pu elo la even dampi reserve forest ama na fight ti mun pa cha dum ma jing chi media through jong achunga jong impact tv te tarangin social media ke mu pas ka phone op hi hi chi chunga hen ne pi kim gang te ka do num che heting iti dana hi mla dang ho hi ka ga se be num ku ki mla se ka ti ta poye naga mla ho ti dana paulo bom a ji sa mo hi jaw tho bo he ayo ka se pen village ki ka than ho la he na ban reserve forest mo a jaw tho hi chi hi pi chi hin te na te na mu da nu mam ai lo le ipi ti mo mo hi ta pu pa le lo se pau sa jing win na hi chi ipi chun bol khom mal hen to a he hinga na go chun ve ta hi jong le tu ni to so pa a hin e bi hen ve di ho be on chun hi cha ko nei ta bang in step chu hin law le pe ha voice hong hoi khom men tin gam tam ta ya ka se khu zan ni lang ho ki ka la di ho hong ki tu te ta na ngai tu me le hon ding hai pi se yesun na pi no ma na ga te thu chu ke bang tu ka sei no mi lai aze chu ho sang ni ta bang at least a ki ka thading a least a hong jaw ta ai mi te lang bon a pau le le ho khat le ni e ho ki e ho ta cheng khom side by side na ho chu ama ho chu ha se be se diong chu a pha relevant be se in ka la pon pu pau len la hi pa cha min I hope and I wish him all the best and I hope he continues to fight on as it chu ipiham itile politics a cho lo yo thein sa yo su mang the in le se chung pom pi event na hi le excuse me le set map sunga gam izat tu ni a akimulo uma etai hi chibang chun tu ni a e ho ku ki cha te o ki le sa ta in jong le igamui ni khat le hausa chaga ti lo a hi chen na di lo dinga hi a future a kho dan hi ya hi pu pau len lal pan banga hi ipidinga dang ho pang lo hom tilmi akibang po nam ngai lu o min gam ngai lu o min langa sum le pai anei ji hi lo le muscle power exercise a bol thei ji a hung kai ho chun khat be yong ka seitan i pe bol di assembly aga lut mai parliament aga to mai chu important hi pon itu sai do le ina to pa chu hi chi chu politics hi Washington DC hinte Washington DC American president who was known as the father of the nation George Washington aman father of the nation chang aman ana sei na ahin religion and politics chu hen the hi poi a kheng a chu hi chu politics di hi poi ana ti na khat hi ka sim do in ale tu ni hin ta be a ho nei te hi ve iti ve a khu te ale I ho nei chu I gam le inam ingai lut nu ngai hi azi chu hi chi kil na hi pot ilung gel ki sei ahin avelin tu ni akagari itire nom hi mosi yong chun leng lal to na a to ding la luhu ki khu ding pa chun anam mi te hebru te gen thei ta so le kola tu ni ku ki te din mun ki ti jeng le te thei I tham chan khat ge ya ki te ta le hebru te gen thei dan amu chu apo na ji a chu aleng lal to na ding ada tha a la luhu a khu ding ada tha a kum tha a ami te to ka gen thei pi tang ka te ati a alung mi na kanan gam aga amu banga mu ho chu thinga ma politics a bol de thinga ma ami te adinga pang ding thinga ma agam dinga pang de tu ni a apang lo ho chu ko ham ti he so ke jon ai hi chi a ai ho hi mai phave te tu ni wang kidem to po te he ona kha no kidem po te mai phave te ateng le ikilet sa naw yo kit na lai me ititi de ha hero worshipper hiti hi je chun hausa upan khamtha ei mite hi soul searching ajo akipatila pumi sabin ahin se bang ei le soul searching ki bola na ri ki bol he ngai tai akuti lo bai le
isot do hovin apau ta lo le ho langa ikipin pin le mi imo cho do ovin atiang le ko ham me phel dinga chu hiti hi je chun tu ni a ka sei no mi number 1 i hen do hovin pan ala o nga jin pu paulin la hi akithopi o nga jin pan ala khom o nga ya chuti lo wa hi le ei hon hi langa hin Kuki TV hin izat ki sei han lang hi jong le khulanga ama hon anane khom wa kichibayu wa abol wa lang khatna hi to banga ei ki bol so hi ale po na bang awum se jeng in hi ye cha ka support venom chu Alfred Okrula Emily pan ana sei chu development hi dinga sai na yo ni boy pi diu hi policy ti chu akil heng do Emily khat chun lampi sim la sim long chu chung chu angai nai ai wang chi sang tu pi chu policy chu how do we play to that level chu very important na chia chu ke wang chu in the land do nam pi with iti diu ham in the land do Emily oi kin pi nei ta na kin nei chu to pi kim gang te na sei chu dia di mai phavete phung la changa na tong te kita lo te pathen ho di lo te chu koi za ki chang nam na tu na chu adi ta chu leng pa sei dinga esal leng nu chu for such as a time na hichi din mun lai dinga chu pathen kai ei koi he ti chu hichi din mun na chu pathen kai tun he te akila teu ngai chu e pija chu birin lungi hol ham a hol du chu mi pi a son do lung hol du na mi pi lung hol lawa si chief minister pa lungbo hol wa le chu ai chu e pi chu sot do le bu ga wam ka a development chu hung nan te na cha chun ke man interrupt neo khat ka bol lum china hichi tu chunga KPA chu mi pin thip mo sa na hi a ye chu mi pi bol wa thip be hi vam ti chu na no se chu ale KPA chun mak chung changa chu political party ima ki sei nom lo chu cheng da chi ai chu abul bal ki hello hi ami hi na chu khat ya wang chu ka ki ho wa chu aum na again na la ki het pu an ti chom khat na where about not know ya chu phun do de ham tiang chu kan gel wa ama hi hoya ma ham pi ya ki man ham ti ho chu ale hichiga se lai ta wa chu aum na chu Imphal police station where de lha kun ang sung tai ti ho ki ja pha na chi ma cha ki sei nom ta lo let the law take its own course ya cha ni ke alle village hall le piha forest ho chung chang a chu hi chu KPA nyang chun paulin la len a bol ta chu apha ka sa win hoi ka sa ove we fully support him adang ho nyang chun ke yang chun kim neo ko ma cycle langa yong su cos notice mu omin so yong chu online of paulin la la ji ba chu iji va hong chun cycle langa pe di ham tia ka ki ho hi aban hung chal pe ta ya chu ku ki in pia ki huwa ki in pi chun pan iti la di ham ti pa lang jo achu ki huwa le chu ki le NPF ho yan lang naga so pi ho to yong ki hu to an ki pang ho han ti pa he strategy ki la ya I mean if yam kharan bol ya chu mo hap ma chu ka na lo hi village hizat ki sumang de he de pija ki sumang de ham so cost notice ki pe in final stage ai pu nahi na min di so tiu chula min so cost notice a pe chu answer bol tiu so cost pe tiu kin ka gam chu ka khum chu right hi he ta produce a bol min chi hoyang chu adi a le koi man eviction a bol lo di chu hi ding na ti state a chu na lai ji wa chu ki chip ma hi in ta chu ki mo pen the lo hi ai la elected representative hoyang chun ki ho khom di angai ni ki hon ka sim chu BJP yang win JDU yang win we have to take a common stand KPA both and say effective ding yo hi lo ji chun let's
put our heads together and take a Chu decision. cái Ba cho hi in nó hỏi nói chun KPA mina cho mọ sắp sắp. pu to mang ka sei nom chu se chu ke pi se ka sei nai pon question ka do pe na chu ka ga hil chen be nom chu all the tribal families chlai la on chu ho ko ki sunga ho pa ji ti pan la don ti pa chu hi na na ngin no ke pi lung put dan nan sen na ke pau me ne he a chei na lama ตัวจู่ขึ้นก็กะใส่ดอกนมจุนะใส่พันธุ์ใส่ดึงอาจุ KPA หอจู่เตียจุกี่อ้อยมัวเหตุผลนะเอ็นตัวผู้ต้องบางใส่จู่กูกินปีเห็นลังปาร์ตี้ดังหอตัวสเต็ปละเดี๋ยวนั้นกี่เขียวตัวติดจู่สเต็ปจู่โลดเทเลยเห็น people's representative ขัดจุนนะฮิจู่จู่ plan B จู่ plan B อ่ะ plan A จะ number one นะใส่ดึงจู่let them come forward สิตะบังจูตัวผู้เป่าเล่นเล่นอามันอาศัยจูอาโจเลโจเราจูที่จูมาอามันน่ะไอ้ปีเล็กก็มีหัวจูฮิตีคุตีตีจูอดินปีป้าจูปีจ้าจูไซคุลเอ็มเลหันหลังน่ะเฮงเล็บเอ็มเลป้าตรงตั้มตาโตข้าจูไซตัวของโตข้าจะเล่จินลุนทั้งจงพี่ฮะอามาเอเรียของตั้มตาโตข้าจะชอบเปียจูบอลลิวจ้ะละจีจูบอลจูติงละเราเทลว่าจูลังปาร์ตี้ดังหัวต่อคุกินปีต่อนาก็หัวต่อคิดถูกข้อมหนึ่งปาร์ตี้จู่อารมณ์ที่เราสุ่งลังจู่ plan เห็นอย่างนี้นะจู่ background work เห็นนะไอ้เห็น what we expect from the elected representatives at least they should voice because they are there to speak on behalf of the people จ้ะจู่หัวเบะจู่บอลเท่าเลยนะกิตตี้เหรอมิปินอามาหัวอันโนไงลูวินอามาหัวจูมิปีทัศน์งาจีไอ้ตาดีว่าจู they must take the first step ฮิจิอาจูฮิมิปีจูอัตาวินจูหงปังยินตินไอ้เราเลยทับไปอินหงปังยินตินอิสดดอกหัวกิปัตตาลุเฮล่าไอ้เลยอาจูอากะกะสิจูอับกิปัตตาลุเฮจีว่าจูโอ้ยตะบังนับปนมาเจงมีมาสังอาจะอาทิกิโกตาหัวจุนโซเชียลมีเดียมันตาอุจโออันนี้เลยอาจิน่าว่าจุทุ่งไงเราหงเลี้ยงตัวแต่เฮ้ยไงเราหงเลี้ยงตัวเทอปนจีอาจุ frustration อะดิมตาฮิจิหัวจุกิตีเอ็นะฮิจิจุนตัวนี้ไอ้ representative ก็ฮิตหัวจุปันอะไรเราเทยไอ้ปนอะไรเตยองไงยินอันเตียงเลยอันดังจุกันบางipu Tongmang Haokip ka ma say no mi as president of the party KPA hina azong chu ka say no mi midang nam party dang nga lovin KPA ki panon ka tis let others follow if they want let them follow if they don't then people will mark them ki pau me angai le zengin anomin izong le phar hong limit zin bi khana dinga chana chana chai ne ka sei be nong ki khat chu ka supplement nom chu pham ti te ngai la hin i hola hin him dan hi mi tam ta hin media ki mujing ke khat chu tu ni khol no to ka na hin hau sa ka thai poi elo thing noi lam kai ka thai poi elo la ke so ku kin pia lam kai ho ka thai poi elo le ki lung se dan pa ho hi ki tha vet phat no te ka ti no min kin jong ka mu dung ju jan thu do le ta ka koi ke no min pi jinam pe te ngai la hin tu na hin ka cha la ka ji to hoi laim khat na chu ngho ti ka thei po in mun ka ke cha no ta kom phak nei la ke chai ti tam te chi chu na chan nu na cha pa na tu te ding na lung se lo ti ka sai do no min he in lung se ta ta la chu na future ding bola tu nai world organization hoi lo le min global warming bui pi ham ka cha te ka tu te khang te ngai la hin ka pu te hi lung se ne ti mu thei na ding a min bui pe ma khang a se fek be se na no hin chi ta bang chi ho song hin ki tha vet phat no ti ho song ki tha khol phat no te ti chu step di alam kai ho ko ma tu ni khol mu to ki ra ka tim na no ma hi in pedalist on lung ge la tam tan sevin ai he thim ta jong ka ta san ne he tu ni kholim na di in topic on community support on wall on drugs ti ngai le tu la kho ki ka la ti hoi han lang ai lo vai le pu mak chung chang thua kon hong pan sanai kholim ho chan an chai utin i sei kha ho i chan che wa den pa then pa the bu pi jo ka sei bangin zong a chaina a ka ga sei be ki nom khan chu jo in kan la do lo hi in chi kho hi a kun in zong give and refreshment in pivin hele chungwang ki pa thu se jevin heto kilhna ju tu na guest elo le penali sang to ho hi amo langa ko na thil pi ekin hin pitan ka te aban ban hong ki pe lo jun ki pa mun te ko hi thank you for he thank you pa ume ko hi te chu nga panelist ho jo sin ka ki pa na kan pu
ตัวนี้เกี่ยวลืมในจันนั้นใจอุตินเกี่ยวกับจงกี่ปาทุเซวินจันเจวาดีนประเทศนั้นประเทศบุปิตานก็กี่ไป Amen.